Un rato, senhor, dispensa bem na Certo, certo. ano gitodo e channels. Mm, Winigi. Okay, again. So ano kestigi Instagram, Facebook, Zan, YouTube, biba. no, bonito. Oh, again estigi. Right, Maulik. Right, nigi. Right, half a day todos hamzu gwena hudzung. Estigi un nuevo episode fanatsu. Hungan. Za, gof magof zunay na be. Na paresti na episode fanatsu. Hukumbida tatinay. Esti na kabadzeron luta si Señor Rich Manglotnya. Un Carver, un Lalas Guinay, un Dandero Loque. Hungan zapogo kalang un Senyor, ko kalang un influencer how lokwe, un reporter hafa sa gwahe zomu nuevo na segment na finot samoro na segment, finot Mm, samoro na show. Pudi mm, lenata kidzaluta zan un uusa un nafafamtay finot samoro lokwe gesti igatsalan on the go news. Si Zeus masin senyor na un excepta este kinabendahon na para este episode fanatsu. Buenas. buenas, buenas, hafalay. No, i finedina zauna benayo on langkulu na agradecimento dan si Zeus masi podi un sedizo na pabe halum loki gini gi programamu sa utungu na bula man ega gi programamu sa sinya magai dumu gegero nesti pabe na ma ketungu i programau gi sadidi no eleko benti i ajudumu nei i un alumit gini no ini ge loki propositu na manita pagu i zahuna pabe na pan manungu hamzu ni chamoro dan tori i tolota na guahan no pago no programa talo né neji para tafana ajuda no publica mas e linguagita todo pois no linguagem samoro e programa todo ele fenômeno no lina la luta sia no dahona babe publica sa uli na no malilingo loki gini gita no mami i linguai da anisita judu ne No, no, isita no mas o suena hujung do mahungu nei tauto afai si i linguaita ne sa anisita na ta fanui do ma comprendi na eji ti comprendi fino chamoro na no estigi i masangannya esti i palabra gi guini na tonu gi zaluta sa ta comprendia na ti todo pareo i sasanganta luta guam saipan tinian no gua diferencia di lo no alis guini gi zaluta no sinya benanu afaham taimano ham guini mangentus za pareo ane man fino chamomuru loki lo sinya diferencial sa hami dinde guani mangakan taham jadi sing song na klase no intonation ne za manat suliam giza guam za nesti giza malesu mahta na accent za lo molik sa no inajuda esti put para tafan a comprendi hafa i diferencial gi lingueta dan loki no hafa i pariunya loki sa sempre guanyo hu lingmo oh tunga itu sa si biu asangani zo or si biao or eji amko na chamoro ne komentusi zo gi gwini gweno gi za guam ne
Sampai mege nezi pareo lo i benti tu nada dan sinya gua outro na palavra ne estia ne mahasudi pemasangan or mafatinas na palavra no gini ni tati gi tempo no enige sia na diferencial lo basically man pareo ita todo da este programa put para ve baba ujung zo ma comprendi ne dise ti comprendi fino Chamorro cosa que an mataytay i subtitles sinyaling oh pues iji leling niya si Gatalan. Oh, se Diyos masi, Senyor. No, se Diyos masi. Hunggat, para hamzo ni umeega za esta huli na an midzo gwaha tauta maeega estigi Instagram, YouTube, Facebook, engen gwaha question midzo, por favor, faisen ha, hungan pegagi comments nai. Lo, Senyor, quattro fan nai na episodes, una hudzong no, giesti igatsalan no, hungan? Engan sinyo engan Hungan. quattro da iji kalan wata no diferencial siya na topiko no hina iji diferencial na tau siya cosa que no sinya todo klasen no inatan ne o anu kuzung o sampai tetinan tagi manhobin ne man fifino Chamorro pa tagi pescador pa no lancero pa no hafa na tiningo siya ne i Oaxaca gi tano lutane cosa que i propósito y para educación actually basically itu ko passion y para be edukan i tau-tau. Oh, biba. No, Hmm. Senyor, no, besangani how nai na golf bali esti ifinatanasmo Yeah. sa, para hog nai na sumasaga how gidzaluta za sesu nai un huhungo, gi orizamu o opan toru champu nai esti ifinot Chamorro. Lo, Yeah. besangani how nai na para imagainya na Chamorro sa guaha maski un shentu na mit na manyet Hmm. luta manyasaga gi San Lago, hadza Chamorro gi oriza niha. Piori man Hmm. hope Adzusia man donkolo gi San Lago ti magoftungu hadzi siha ti magoftungu I hale niha. Za para Hmm. adzus siha man nyoleng pada I hale niha man interesao makeketungu I lenguaje niha. Za besengani haunai na esti I fanatanasmo esti masen guaidza gofza niha. Sa esti kaleng, Fiui bedaho nai pari lenguahen Chamorro kaleng profesatzo nai. Lo Hmm. eno bedamu gini ni sengsung gini ni talan esti magahit na lanatla magahit na tautau. Yeah. So pasi estudiante ko siya nai na masangani zo sa estu fanui siya no nos cuantos na episode gofjan niha. Hmm. Za hafay hiningok mo gini ni komunidad I tautau ni maega esti I episodes. Bulag bulag umuaiza lo al mismo tempo bula lo que no opinion neji alfa más ne pon na más no bonito pa más no natsalik pa ne para más mege por oninekungo pa no taimanu i tamani programa para sogi bulan man nanay no opinion lo que do senagradeci lo que eso sa le fino no americano no constructive criticism da lo que na pabihungok sa no tada takikina molika mas I programata mientras ta na mas molik ta improve mas no beneficio para todo y manejo dan especialmente manamamela na generación. Biba.
Here, zahunay na be na ano kestigi screen. Mhm. Isipanayan zo on rato. Estig. Hungen este izomo reels. Oh, okay. Hungen za nihita tan hadzi esti se. So FTE primer. Oh, here Interesting. esti kaling itesa. Itesa. Buenos días, Hungen. Prem. Este Chiluta si 6-2 time niyo. Manita pago para o fanuit. Afa si na Chotsu i Mama Tali nantigo. Was usa Foxy. I demonstrate pago di presenti to my mama no esti na Chotsu na isinya mamatina so todo klase. Pareu no Kentingo ava poksi. no Ah. 6 Kung pago na poksi. Pago. Za esti peksi na ipoksi. Gai dadang sum. Zai dadang sum niya na no pumutete esti na ipeksi. Lo an malago pero na mas gai kulon na ipoksi. Suma yalom tasi. Do sua palaksi. Oh, wow. Daw no doc humor looking. I think ay fanan give input tiji pago antis di taujung yairi sasangan na iji mas setun i nasomo gi palabra como naturally. I mean gaulo ke como masturajo gi naturally mas setun nizo na palabras and hinasus and todo gi lumu da mas manungo ne tagi. Oh, no, Gof denancia o señor. Gof denancia hungen. And I estaba jo, matsotso kalang professor gi unibet salat guahan who tesa na ki klaso. Sa fananagui dos class CM 101, beginner tomorrow. Gi uno na class todo y sentencia gi papet hu mas fot mat nai. Lo gi class gi kada papet guaha kalang natsalik extraña na sentencia. So gi uno na papet ileknya who atani langit who kanui kelagwin lo gi otro papet ileknya who ngingi ifatfat who domo ituninus. So zahu na be test ko guaha diferencia na gi ibidaniha gi test gi i henasoniha y estudiante como hahasu más y palabras para mo comprende más como estudia más gi esti dos class sa gi uno más format y bidada hu taimano hu fanana gi lo gi otro hu nahahala más ositan gi class Rebe sengana señor de Nancy hafa un propoponi y class na iguaha más ositan y estudiante siya mahahasu mas. Za esta pa ko gwa estudiante gini na na class masangangani señor, munga madomo itoninos? Munga madomo itoninos? Sempit na putih no. Lo, kunganan. Oh wait, so here nita aten sa esto un sogwi 4 na episodes za esti ifinet na tau hadzi esti si señor 6'2". 6'2" time nyo. And izonya background esti mila the bisha no kumpairia esti gimagay hadu ilainya the hagas militar esti na toto actually airborne ranger no the izona in lili ikustumbrenya na ti
ti yusho na klase na tauto sti no kalane ji sindolu ji mimumu sti na tauto go wakatsatsa ji sa kumpaireo lo como otro sinya paniti lo ezo na nungok na je kalan limu lami kumatiu pinan badasu sti na tauto ni sa di mama ko wala la lolo niya or something lo actually he knows me so much pareo artista ne pareo pafatina siya cadena cadena no sinahi no siya atungo na jaulo ki mamenta visa bandan pinat no siya ilingya no crafts no so kane no man lasqui pat officer lo ali na isn't a kumpairiam gimaga di kalanzanya loki I binado nesti siya atine pas ilingya mala do ta kumpairi fansa ilayu malago na parogo tagine na klase Oh, lo wow. isn't a tonto gilinalanya ni pescador no hunter no todo klase kalanizi sindalu Vietnam benti na iji matutati da sinya chogi masyafa na iji kalan warrior na klase na tauto pues suloki na gi mama maila na para bena setbi sa zanya siya para ben depict samoro na chogi acho no film na iji film no na iji storia the antigos tin storia ne was sempi mama maila no sinya ti chaugugo na tempo the stau chuchugi pago siya no cadena ne ji puro no ginen poksi I godenya jadi anana setbi na sempi kulan mon no magahi na gagi artis na tempo the paben chogi na information siya beneficio para comunidad tegi basta man masula basta nagasgas itanumizo basta no onra itano da mungam no majuti basula tagano siya no kalan public information no promo na siya na isinya no mali na nami i chief ginin antis no lalalalu dan chutristi po esti i naplasa siya zanuzune pues enigi otro ay pabensegui lo antes di ta continua mona zawalo ki non tungo na at kadin mami imer no agango dahil nga no give supportive ga inestina programa za malago paben para ajuda o loki mona ni tamano ni paben na mas lala I lingwaita. Wow. Oh wait, para ini tabira tati Hindi para sa Fatima. Oh, ini. ano segundo. Oh, Okay, za sangani ham sinot para Dapo ino na interview palanis ti lutan ji gwani tun expect tafa po masangan ni Ajum facing question sa sa sinyo luganda no sa Oh, okay, nangga. Hunggat. Naizo Raptu. Hunggan, sinyata. Okay, STG. Programmatico na danda namin programmatico itinito.
Si Gasalan is Talo, Utsetsek Pagu, Waliligo i Kadeta, si Aubrey M. Hokok, Giza no Mumaninia i Islan Luta, Giza Akadin Luta, Giza Zauna be Faisin Hafa na Sonya put Hafa na mandadanya siya gini gi nahani. No Kadi, Jesus Masi Señor Manglonia Mandadanya Ham Pago celebra y haanin honalero. Zahu para be nai un donkulo na Jesus Masi para todo empleado y todo el departamento y municipalidad luta. Nanay un sendok na Jesus Masi por todo y Makatsotso siya ni Matsotso kita gi municipalidad luta. Jesus Masi huwaiza hamzo todos. Pues maila jata celebra pago na haani viva haanin honalero. Ini Community and Culture Affairs uno na palaan na atungo put amot siya atungo mama amot doamti dan lokpi agetungo ilingwaita chamorro no tisinya be upusa be facing question sa uno marespeta na total di bandang tiningo lingway dan tiningo doamti pues si Julie Howard ko udah na facing Hafa pagis na aktividad dan Hafa no inatanya por lingwahita. Buenas para todos, Hamso, Manayaki. Pago na kami kasi celebrity haanin honalero italuka. Este haanin honalero importante lokwi para todo y jornalero y empleado. Masya que gobernamento aparte para infin tagang private no buena bien ta respeta banda ni private sa no offer so kada kwat konsos no arreglon niya law pago jornalero na celebrasyon di gobernamento Akadi as Aubrey Hokok kadesigna istigi na haani para no uwaha no libita todo jornalero sa hanagwa mapananan admin leave even no English na man dadanya todo empleado para na celebrasyon para pan maunra especialmente siya na empleado no kumatinas mas takilo na honro cada departamento pues en una parte estamos nosotros de la tapcafeeda honra todo. Oh, Senyor, Kogwaha Patigi ni Zamo na taega? Ay, no, dispenso, Mike, uaso na interview na ino na palangwa siya finonya na di magpus. Hunggan, here. Sangani ham na si Senyor Calvo, hunggan. Pinisaryo, no gandu pago sa sinya 20 maiga, ne, idom audience, gi otro tempo, pat uzo lo importante si finonya na palansa, no, asa ni magahit ne na hunggan sinya ita manajuda no managui dan todo no lo mas importante ipon fanagui gi halum guma i mano ne manggagi pamagon mo gi dini kekenya tutun kumintusi an gagi gi kama sa sabihan nenia ginin eno tutun kumintusi tamo mamamalo don protege eso anesinya masun protege lingway tutun taftaf da gin halum guma ini mensahinya na pelan No, hunggan. No, dinansi.
Za hunggan, so para hamzu sa esta mega na tauta maega. Engan gua question so por favor. Faisen ha. Za esta humalum unu na question senyor. Hafa patat mano hafa estawe finut sumoro gidza luta. Sa hunggan Piori man entry man hoben nai iman hoben gidza luta koma edza koma uusay finut sumoro pat ko ahi. Ko pareho gidza guahan hafa. Untungo gi be amiti dan be sangan tagini na luta gi magay no gay problema no sa mapopolo esta gi tima i maniantin Marianas gi bandan eskwela edukasyon ti pareo na sinentizan hamzu gi zagwam ne in no obligado na para ufan eskwela ifan magun finu samuru da man mangungun ni amzu tautomizu ne en tututun gi pinadgonia hulu hasta que inamkunia ne no antisa di ufan magradua pues no hami gwini no kulangwana bene edukasyon tinahum Tapos no an manujung ifamagun talo gigima no mangay gigimania ban mafino yung lili silo kaya na manyayna sa esta na manyayna i manhoben esta kulan man pajun ginin tagihami na edat ne da uno jo loki gweno ne i ane gaygyo gi inibeno ezin hihingo gwini gizaluta mga mampus man fino chamoro sa taibali no fino English an siya mano no eskwela no sempre no advanso no moliko no tin mamalo sa moliko from in English pues no enigi na finanagi gi tempo desta jo gagi gi 59 maybe no enigi in hihingu da enigi na manggaifa magunam in tutun no pumini English lo kyan pues ifamagono este ane manlam ko ne ubira na so do aso na no lachi so ne no pues no tutun pumini samaruzi ane tabia no 20 12 10 años solo ne adumidi di pues matunga lo que me comprendió lo pareo zangao isaw zo ne sa Bucobiano da pamagono pago kana ti Lazio na mafino in lilisi lo ki famagonian pues esta gagi na pati ti magoftungo i manyaina manfino Chamorro depois famagonia ne puro mandiki ki pago ti matungwa fino Chamorro plantegano na situasyon luta pues na ilifenoisti plan no na piniti dan ti debi na pabensedin di mga isa kami man no kami na ida tegi go no comprendi asa si imanenao no ma constitution lo gumuzong edu na inasu gina tempo i tafan para maila da tafan fino English da kontogo no akumbincho na lo na Nanya, anehobe no basta lo que no basta beketung English lo pago ni matusti na edad u bibiro zo hahasu na Lazio gimana da ano guam na siya no tsumagi neno na experiencia i ane gitempo no genen no 1898 umalum Espanyol man discourage no malum i Americano No, I'm sorry, 1898 lo Americano no manhalum no Guam da tamagana Spanish-American War depois ginenezo manega i lingway sangani eskwela da ni famagun na tamizo fan fino no tamomoro sa debi binimpago English pues ezo na gipago no Guam ezo siya man gaida dizi man amko esta ne
anun hungu kulan nu fino Amerika kan ada faru dan todo lo chamorro sta ginenejo na tempo no malilingo lo na mago pago gizaguam nezi en tataka tati en gegeti da bunga no siga mona o falingo da en importante para hamzu lo que pues gau gagai jo gimagai gizamzu sa ulili na como tiusogin kami lo que luta wipeout malingo Elephanacanthus. No, no. Si Diyos masi, Senyor. And here, hunalistu, enaw na pati na ginin i-video put si Senora Calvo, wait, here, hungan. Un-mention na yadyo na pati na kumakwentos pudi ilengwahin sa moro. Zahir na, nihita ekong ki isinanya si Senora. That's all. Bisita na juga, no? Hunggan masa gigima. Importante gigima. Tinahong na eskwela. Tinahong. David tatsobi gihalunguma. Ginin na mafanyogo ipagkut. Enigi responsibilidad idosay na. Para umapraktika ilengguwahe sano Sino siyempre malingo. ti mauli kinanano niya muna malingo siyempre sa guys siya manhubin siya na manyana manhubin na no manyana pamaguong isa ti manfino sa muro sa deputy tasangan imagahit sa tinisisaryo talo meripidya no senso talo na hagmiya masahafan na fena inen nun famaguon panugupot paghafan na selebrasyon don fata don ekinuka hafan na lingway masasangan sa Fino English. Manyay na gigima. Mga nung panmamalong naman sa muri. Por ejemplo, Carolinian Loque no mege na ben na Fino Carolinian pamagunia po pamanungo. Kita Loque na sa muri mga nataditi, no? Unggan. At saka in fin, siya bisitata, binigislata. Yan. No? Filipino, mafino, Tagalolo siya, pamagun niya, Bangladesh. Gano, hafahit na para tanyeka, ilengwahita. Importante istigi. At saka in fin, gaya paggon mo na, umiso ko na Amerika. Kwentusi, sino lengguahe mo. Ifino sa moro, importante masya mano na lugar na igaygi ipanggon mo. Sa estya na isiya, taprute, sa ulala mo na lengguahe ta. Yan. Yun si 100%. Hungan ay, penatsay corazon hunay no isinanganya si Senora Calvo. Hungan, wow. Ay, no, hungan za, no, importante na sa, lo, para ifamagon hunay, ay, todo tiempo hufinot sa marurudzi siya, lo, ay, mapodestinay sa, atan, para i-masom ko na i-dos masam ko, i-dos suteruho na entry man at sa am koniha, tada man mem 15 not sa moro, okay? So, swerte jo sa para i-hagan mami, 3 años, tiap mam 4 años, manasam daw si Lulay gi eskwela ng Harao, guaha otro famaguan, mem 15 not sa moro, mem 15 sa mumuro, pues, ungan, so pues, sa Ano'y problema na feel ho sa nga ni itautag wini gid sa guahan sa debilita na siguro na nagwaha komunidad ni komunidad ni propio para iidat na. Iti pamaguan sa ang ganun un Fernando ko ipatgon i lengguahe ni irasan niha lo tadza
Taza otro famagun, taza otro, atsa amkonya. As hafa un sasanganay na esti na lengguahe pari manamkuha, pari manam iman matay, pari man mofot na ha. Siyempre, adyo na patgon po sangan mga jo esti, malago jo esti i lengguahen, i radio, i TikTok, i social media sa esti na lenguaje común para el mundo, para todo este otro nai na tono siha. Mga jo esti na lenguaje ni kalang muna cadena jo para manamko pat muna cadena jo para esti so hunggan. Ay, ade. Lo. Uhongieni palaramusa no gihita loki gi emponatan como hagua na maisa fumino chamumuru za yorizamu purura no manfino English sampai no kalan mumangango or mumamalo na pon kwentus sa kulan hagu may minoria ni gi hagua na maisa posan hagua na maisa tigofza mo tayeno ti tada no tauto or patgon especialmente malago na guiza kulan no outcast na in English no lana lami no dispenso no gawa na maisa no da pabifana isisha isentu basta da be tatija i afa isentu matsotogi sa eno ane sinya jo no somauno ni gi todo no afa na actividad para hacer el programa. Pues no ini usenhungi palabramu da iginatano ne tagano ileleng mo i hurao importante na ulala ini hurao sa haga sa guaiza loki i ani hungu i plano za ni afasya matutogi na dinansizu na inasu eji ele fenomu na fansia e famagun i comunidad da man a suporta gi hinanonia da pues sinya i manyaina dan i hadi tumungo man finu tamoro u fan halung da fan mana juda da mana anuk na tina mamalo tina mamalo sti i haji ho gusenya ilu mas na mamalo an tuntungo haji ho right is it anu mafaisino gi otro tano de lengmo man tutungo lai no fumino tamoro pat tutungo no afai kuturan mami era fane tampiling mo maso mamalo geno mulingo nalo na betungo or ifamagono bena fan manungo cosa que matuno na tempo sempre matungo fin English there's no pada duda neno sa no atana ipomalu no guia o ipomalu tagi lipinonya si Señora Julie i Maniluta Filipino or Maniluta Bangladesh or no otro na tauto ti tauta minamalo na fino ilugat mo sa ejo na tauto ni you are that person afana para itamoro palo munga jo sa ti ejo jo no fanano ay ginin New York jo magile ginin California jo no ay ti tamoro ya okay pues no pago ni bihalum gi be usa sinai para afano tipo bolone lo na klase i pamun hasu don guaiza na haugu edgi hagamo pues sempi unsuli escalera ni para un ketumo hadi how Hey. No, si jus masi gof tadong esti na konversasyon wow gof zahu esti za gua tauta ma ega zan o naga zahu na be tai dididi si Senor John Ray Ogan ileknya Gatbu Luta Biba Tauta Marianas si J. Baza Pascua ileknya Hushenti y Cuentos Senora Calvo zan za hafafaisan lokwe hafamon para itautauta gisan lago. Ko guaha mensahe para edusia hafataimano sinya matsonek motna ikotorata zan i lenguajita.
Señor, koguaha mensahimu koguaha paruan sangani i manyaluta manyaska gisan lagos sa si Jay haga sumasga gi fanan Alabama fanan za Hasan Guaidza i kotorata zani lenguajita poet zan titigi CJ lo hungan timegan at samuro uh, Gidza Alabama. So koguaha mensahimo para i manyaluta gisan lago por esti lenguajita y culturata. Finena dauna be felicitai se luta si John Ogun no amiguta loki si John ne si Carabao no si Oh, manana hungan gwida. ne Carabao Zaguania na modio loki si John lo thank you John no si Jesus masi no por fenomo lo e outro loki si si Mr. Pascual gi i mensahi para tori i pamagunta Amerika dan no tori tano tagi lenga si Julie na como gaigyo luta or Guam or Saipan don tungo fino Chamorro pentusi i pamagun mo gilago ni man gaigi gwi basta bula WhatsApp bula no communication na isinya directamente on pentusi i pamagun no daw na be soju amzu na en pentusi famagun mizu logo na an isaina hatutunga fumino Chamorro paguan ti matungo ta supporta mona dan ta abibas ti takikitsogi no inisisarua na todo hit Marianas tagi Guam luta tinian Saipan tafan hita todo gesi na inasu tafan mamatinas programa siya programan no sisya tagini utotsogi tagi untotsogi no sige continue no lo mismo tempo i mas ultimo amzugeno logo aligofan AI no edisinya tumogi AI apps sa imalagole na app po translada i English para Chamorro. Kasi ki aniling mo pig ilingya baboy no estinagaga tagini disandis no na klase tanasetbi technology para ta bansay lingwita ne sa isna pago manggigid gi AI H afana tisinya itsinading niya na hinaso o fanagi famagunta di famagunta ni lingwahi sa tsadik mampus no hospita ni Mariana sinya man asuday the manajuday taimanu ni paro ta cumplieno koski masya taimanu i famagun masya no gaigi Oregon no gaigi California Texas no anywhere Europe sinya hababa i AI za ilingya lami Chamorro so hafana tisinya u comprendi na istiga gimeno i sina app i Chamorro translator ne or some kind of new program neji basta man adagi na disandis tisinya esta pago ombis anun tugi no afagi chat GPT rafa put no otro nasyon siya lami Japanese gigono Jemi gua donya translation como Jemi Chamorro ilingya the pig is jumping behind the house to the tree tamanin manakun friendly ne danena siya manilut dan mi famagunta gilago ne na otro finono niya i donya no interpreter gi alum i programan let's say for example Facebook but afa na platform ni was enigi iduku message amzugeno logo man malati man masters doctors todo aligo por favor hajima matitinas AI no afaji app application enigi iduku message thank you No, si Jus masi señor hungan sinya guaha sa para
hunggan sa kada sabalo mamananagwedzo class gi Zoom Oh, dan okay. imeganya na tauta sa guana biyay maski un shento na tauta manyausa na negi class Oh. Zoom un shento maski un shento Oh. sa imeganya ginin San Lago lo problema na gua familia man move para San Lago gi 1950s 60s pues i manyaina ti matungo fino tsumoro i tatan bihu i nanan biha ti matungo i fino tsumoro lokwe sa mandongkulo gi San Lago Oh, okay. pasasti man hoben nai man espipia tiningo man espipia azudo lo hunggan gi fino mo engin guatauto sinya mamatinas chatbot para fino tsumoro Hindi pa. Auto sinya conversación zan un capaz na chatbot put finot sa moro. Hanggang sa esta tawag tawtaw gihola mi familia, matungo i lo sinya mababa este app, setlut sa moro. Yeah. Za Mike, sinya makika. antes de mi malefa, no, por ejemplo, né, tagi algo tintungo fino chamoro, was baba e chamoro chat box or whatever, no, the gigunailing mo, how do I say, I'm going to Guam. Ang piling niya, mujunga chat box, niya, Bejano Paraguahan. Tagano, né, pues, pareho dyan i-spelling, todo, isasangan niya, i-word, no, by Hano, Paraguahan. I mean, each syllable, sinya, a breakdown into alpha pamfinanagin, pues, no, ningayan, como un naguay, no, the todo do diccionario, pareho Guam, dan siya ni may, umanaanok, i-differential, anilig mo Guam Pago, ilang luta Pago, tagine. So, todo deno isa i-AI, hindi siya hagacha na sinadik ni. Pues, afa na mungay, Ito afa na tatangan, Untungwa, ne? Oh yeah, hanggang no. Si Zeus masis nyot. Zahunay na nihita ega uno mas na patinay gi esti imina tres na nangad za or koganya mo na ta ega didigi imina tres pa imina cuatro imina tres imina Sa cuatro okay natsali gini celuta. The okay Jaulo ke pinota na natsali. Talan si Richard. okay nangad all right este gi na zone rotu tatu. Buenos dias talo no si Richard Gatsalan isti sa kaigo pago gitsensun na Gatsalano sa muliliko ko do aliligaw siya no manautautan ni man ansyano man gaitiningo pudilingwaita chamuro za ufaktsaya isti itseluta si Chris Inus. Hi. Gagi gini gi lugarnya gi Sensun. Sem bonito na laga, como gaigo gini un Señor Lee Guam, claro. Y como no fazendo o fanana niza etasi no Malino. Como Malino etasi anu Guam da mampus mangi fresco y ginaifen manglo da pura no sunidon Paluma Gaga no Bernardo ezigi siya huhungog si Mr. Inus da o magay
tio faisin no pabe fatu lo ane matuzo no asedizo na pabe faisin ge di question da usena ga di sisa esti na programa por no linguaje dan no tiningo esti lenguaje samoro no pues no mago si Chris na pero explica fa bidada niya na hani que este pago si señor no Chris Inus no Buenos días dan linya hafalay no saan lay linya hafalay ti linya hafade como palan hafade lan lay afam Oh, kataton ano? Yo, retire ako lang tao sa no obligasyon no nedi kada ogan tabe kaulu gila 7 media tabe sa wasim matao sabe sinapatos loka sabe kena bauta pues usita sa opasnya para taneo gini gurizan guma na para bena oda papakeso di polis ta otro mes talo na be utut papakeso pues no gasolan jo saipan jo lagi katun solan na mabeben di palet siya no plastic na palet pues membeli kero sige dueño sa monjo unos cuantos granos sa chuli para luta desde que pago no berado no mangoni jo tau sa man mapika siya palet ni atilong no manananong jo no frutas ya lo enok kelaktu ne pala di plastik ne Coca-Cola di uridas ano gua sa halong taon no manimbili ke kero gilan somon offer penelomo na frankas ne wes otuso gasti sa tipo business para apa na para tanewa wes mapipika da marebae kakona dengan kolona palet para me cola di urusan kinanong siya pues enaw sa lagi por ejemplo dispenso Chris por ejemplo itu waktu pago troncon abas no ay no tuyas comprende ofan anna dilo para go sana kiwi je oh kiwi kiwi mami sudah gait pilu no posisi kiwi ya itu juga kalau mampu tuh ada ya bermain aja no electric fence no zaman yang milik itu na itu saya bisa no pasti gaga na semua gane malago bisa gana gane museum sa tenang pasto de telannya pues mafatto gaga pues bonito para una lomine gaga sa pelo que le nalanga na pues solina pa me protezo no na kalamlia di no da sempre masga te talo muriga magi Oh, wait. Oh, okay. Sino pues sengane am nai put si Señor Inos dan wow, bonito y lugar niya nai pues censo no bula paluma no lugar gizaluta. Ingan. Oh, wow. Soon, otro na yun, matungonya, yung bird sanctuary. Pues gagigina area, no tanonya, sanilo na elevation, za gininedzo, waktu Guam no claro como malinaw itasine, pues no afaji no bula aje tafko siya tutsogi si Chris na no project siya na di zanya Steven dan no technology no gasa niya no hagas no radio station no akikitsogi luta pala na di niya background is toto no hagas law enforcers and no investigator ni Attorney General law no gitempo niya no manungo siya po no teknolohiya niya gift niya na po na sedbi gilugan niya siya pues giotro asagwan niya former commissioner edukasyon si defunta she already passed away si
sta che l'hanno lucido che c'è intorno, si Mrs. Inu, man, nangisa malefo ni nanya yung first name, lo Oh, okay. hoku, no, Hmm. no, napalana sa guanya no, anay lala, anay za, na sina tauto no banda ni edukasyon lo ki siya ni gagi ni saya sagwanya Rida Hoku Oh, Inos oh, nagasa niya former commissioner. oh, okay. Oh, who has Mm. so? Okay. Mm. Wow. No, Nasa- no, Govzao is in a series. Ah, Govzao is in a series, and uno na uno mas na tao ilek niya, oh, i zokumali si Clarissa, ilek niya, mm. zao umeekungok tunadan luta. Tauto guahan o dumangkulog isan lago si Clarissa. Of Zanya umungok itunadan luta. Si Zeus mas Hunggan. And wow, so senyor, no sa now may paisa now, hafa I plano mo na para esti na show. Like ko para un konsigi na mamatinas episodes taiguini pon interview mas tautau taiguini ko zamo na pon bisita otro isla siha like Saipan, Tinian. Hafi plano mo mon. Lami Dr. Bebakwa Mike Miguel Kitsamuro no untatay taya fanani na so panan untatay taya of gigilu istinay na programa sempia ta continua sa sta kebentino ti umahagungo sa no dahu na pabi ajudai lingwaita dan zawloki na pabi na fanmali to mami luta no hafa man matsucho gisya gini da mentra sa man finu sa mumuru besigya na tsumogi sa o sino man malingo sa piam na man malingo man fifinu sa muru da tada beneficio pa ifamagun tapos enigi uno pues y otro no un tatay aloki na so sempi mas no publikasyon taygigi Instagram, TikTok, no YouTube, mas sa gayos tagi Instagram and no TikTok ni sa layu hobin sa niya ngayon mas dongkulo na platform kasi like ko masya tamano layu na alam da take publika I lingwaita lo tungo nejo I dos Instagram da ni TikTok kulan eji I debi no di Canada na footage no na halum da ejo na liko be sempi guaji mafananan no gatsalan on the go news ne lo shorts eji Canada na video guaji educational guaji iloki inatsali eji hafa siya magahi na sinisedi gwini zaluta na eji no experiência pat gua umisturaji jo na eji magahi na sinisedi teji bechuleji outro tano na sinisedi za afane masusedi no eji historian ito mami gwini dan ultimo o disesya na dia be gigona agua chansa za umano za matu Guam be ligaw talo si Mr. Meno si John Ogun Hogu todo di siya man fifino sa muro dan Lucky Saipan si Chailang Palacios si todo di man nansyano ay di man tumtum na toto Guam dan Lucky inaturata na tauto gitsalan ko matungo fino sa muro sempi komento siya na dos bueno viaje Oh, bonito. Govzao is. Por favor, señor Hungan, consigue na este sa ta necesita. Ta necesita este sa Hungan, angen, you know,
Angin zata na ifamagonta na itautauta matungo i lenguahita ma edzaki lenguahita pues debrita na siguro na guaha media i lenguahita. Okay. Sa angin tadza gi finot samoro pues ifamagonta sempre mau repara tadza gi TikTok gi finot samoro lo govzaho TikTok. Hunggan mas gi finot Koreano gi TikTok pues adzukume kelek na mas Bali. I kotoran Koreano kinui zoku, I finu Koreano kinui zoku, pues. Hunggan bonito bonito esti. O dispenso Mike o sosuju loki how dan haji bohan neji ififinu samuru na uchogi parewa na chochu dan afa chogi sa tada izuku monopoly nesti na programa haji the machogi mas na maguf sa tali na sige loki si menu no malesu akitutusi si tunuan por chochogi sti I galaidi zamano no pomiska malesu tagi but hafa no masusesi di jigo or no hafa na programa sa utunga na bulan loki bueno tagi si Mr. Laguanya si Chamorro studies I think ni si Saipan si Chailang todo Marianas tinian gua amigo si Mr. Maska no loki fafatinas the molik from Chamorro ito na ilako afana para ta alug na luta estis anuso todo do Marianas ito na ilako ta fana ajuda todo unos dan otro no tamano pata bibas dan tanalala I lingüeta. Iya deh. No, bonito. Go bonito. Ano, isinangan mo sinot para tahutso mesti na episode. Hunggan za para hamzo ni umeega za ekungok mungen fan malefanay sinya en tatidzi si senyor gi social media man mahohoka todo izonya episodes gi Facebook za hupega I links pari episodes gi esti live stream pues gaigi gi YouTube gaigi gi Facebook hunggan gosa za tatitidzi si senyor Rich sa siyempre uguaha mas. Oh man. Yeah. Debut and sponsor na no MVA. So nina malago na babysita igatbon luta na no ST bedada mo. Yeah. Untung mafa gwini kita no mami ne natural kisi sa uno no guaso manga ni si migua ne primuna anunsangan hafa 7 años ni pomarealiza na moli 7 años pago y llegó a Namaisa ne o decidi na ilako tibenanga 7 años be lagnus da be famanui cosa que no instant ne un comprendi afo que kitsogi sa como sigue pachotu da sigue no comentus da timaongi ne da vege neliga fanante atungo manedit si Richard fanano sigue pachotnya atungo no temani technology rozone sa ambi dato ne pues leko nangesa lada ti lingan no gini ni papa lauza zo na tiningo sa I've been through the no megen and all dan mi escuela zo gilogo gi high school my graduate zo San Diego Miramax High School pues matumagi mi escuela zo kuleo pues gua siya teknolohiya tungo loki gi ano malum isti teknolohiya gaigi zo gina idat I manunungo zo loki ne pues no ako loki dak mahalango no argument sa no naso manita no Hawaii za gef moliko gi zago thank you si just No algo mas not hunggan ayde hunggan hu desesen ay otribay hunggan magof tu pare otribay na sinyo madli hit sinot lo magof na paresti I compensation tapago si just marchi ako loki ne o no senagrade sisti I programamos sa imagay
Ejileleku sinya betagi sigia bifama video da eventually sampai gual muli nelo hogu pago ne una jujudaju no na para mali mege na toto pues donkulu na agradecimento para hogu da ku sen agradeci. Hey, tazuga, senhor. Alright. Este episode fanatsu. Adios. Esta aqui,